Nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Nɔvi siwo katã nɔa to dzi henɔa enyanyui sia sem la, megado gbe na mi. Eye medo gbe ɖa be aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋusẽ ke le gbɔgbɔ kɔkɔea me la nanɔ miawo katã dzi le kɔsiɖa yeye ame si mi dze ya. Ale be nya siwo katã aƒetɔ atsɔ na emi la, be gɔmesese na su mia si ɖe eŋu. Ale bena miate ŋu atsɔe hã ade edɔwɔwɔ me. Nɔviwo, enyo be woadze si ame ƒe wɔla. Enyo nu si ke le teƒe eye wòde blibo bena ame sia ame nadi eƒe wɔla. Eye abe amegbetɔwo katã le agbenyigba dzi ene la, wɔla ɖeka le mia katã si. Eya mi yɔ be Mawu. Eya mi yɔ be nyenye kple dzɔtsoƒe kple nuwo katã ƒe gunu ƒe dzɔtsoƒe. Elabe ye ŋutɔ gblɔ be ye nye nyenye si ke nye nuwo katã ƒe gɔmetsetse. Eya ye ɖe gbe to eƒe enume abe ŋusẽ ke na be nuwo katã wokpɔ nɔƒe. Eye nye kple wo abe ame ene hã yɔ hã mi kpɔ miaƒe nɔƒe le agbenyigba ya dzi. Bena miate ŋu ayi dzi asubɔ miaƒe wɔla. Nɔvi, meka ɖe dzi be esia la nye enu sɔsrɔ̃ gã aɖe na wò hã. Bena nenye be medi kpɔ o, nenye be mekpɔ ke ɖe ŋuti o la, game su be nake ɖe ŋu azɔ. Game su be nake ɖe Mawua ŋu. Elabe ye nye nye kple ƒe wɔla. Ye nye mia kple ƒe ɖela, xɔnametɔ kple sitsoƒe wònye na mi. Eye yeƒe ŋusẽa ye nye ŋusẽ si ƒo ŋusẽwo katã ta. Ŋusẽ ɖeka megale de nu o. Elabe ye ɖeka ŋutɔ tɔ ye nye ŋusẽa ke nye ŋusẽ katã ma ke wòtsɔ wɔ nu sia nu. Eye nu sia nu kpɔ eketutu alo gɔmeɖokpe. Nɔvinye, Mawu ya ye le yɔnu. Mawu ya ye le kpe nu. Mawu mavɔa ya ye le kpe nu gaƒoƒo ya me be nase eƒe gbe. Ta egbe la, miaƒe nya alo Mawu ƒe nya ke wògatsɔ na mi na eƒe dukɔe nye be nunya vavãtɔ kafukafu le amegbetɔwo ƒe agbe me. Enunya vavã kafukafu le amegbetɔwo katã ƒe agbe me. Míawo katã mi se nu si gɔme nye nunya. Ne nunya me le asiwò la, mate ŋu nya naneke o. Ne gɔmesese me le asiwò la, mate ŋu se nuɖeke gɔme o. Eya ta ke Mawu me mi la, etsɔ nunya, sidzedze, gɔmesese kple aɖaŋuɖeɖe tsɔ de mia me. Ale bena miate ŋu ne eƒo nu ƒo na mi la, miate ŋu ase gɔme. Atɔ nya me si ke le nua ƒo na mi. Eye aɖaŋuɖeɖe ye miatsɔ nɔ agbe ɖe yeƒe nyawo ŋu. Be miate ŋu awɔ eƒe lɔlɔnu esia yi abe leke wòdze ene. Eya ta nɔvinye, nunya vavãtɔ kafukafu le amegbetɔwo ƒe agbe me. Enunya si xɔa ame ɖe agbe. Enunya si ke xɔa ame ɖe agbe la, ye nye nunya vavãtɔ si ke le amegbetɔ ƒe agbe me. Aleluya. Eye ye hiã ne ame sia me abe Mawu ƒe nuwɔwɔ ne la be nanɔ eme. Ne eya le mewò la, ke enye ame ke ate ŋu anya nye ƒe nyenye. Ke la wɔe be wò hã la nya ame ƒomevi ke anye le nyenye ma ƒe ŋusẽ ƒe dɔwɔwɔ nu. Le
afeto Yesu Kristo fe do ko chocho nane amogoto kata fufu papola no mi bola be mi subo na mawu eye onyonu sikele tefe eye mi na tachi abe gbe awo ne kosi la gbe alo keke mi na de tachi me be mi atema asema unya alo mi asubo mawu ke mawu subo gomede ye gomede be mi aduwo ye mi ajiha mi atikpo mi avuvu mi apegbio avuvu mi apejiome avuvu mi apetao eye agbo be yes mi egbe ya mi subo nto egbe ya mi subo mawu nto oh no vi ye ejebe la se subo alo mawu subo gome subo va kelila yenye esinye subo ke o subo na ple mawu vovo e tami glebe alo mawu nya glebe subo va tola yenye mawu vovo amesikele mawu vom la yele mawu subo amen amesiame sikele mawu subo la yenye amesike le mawu vom nenyebe egbona be subo la mawu vo ye mo vo mawu la ke mele subo hade o eyata novi ejebena subo ke la wazola na cho mawu vovo blibome le Yesu Kristo fon kobe amesi voa afeto mawu mavo fo mawu ma ke fon konye menye la awanka toi et moi jojeji melekbo nyala le gbogbo be amesieme si voa afeto mavo kenye mawu kenye agbogbogo katafo mawu kenye ntilo katafo mawu kenye nu katafo etato ple yefa gunu nyenye la ne etemu voile la ala onka ala to mojo jeji da ela be mawfo ina be ozwa mojo jeji da amen eyata wa yo ebe amejoje amesikele mozozoji emojojeji emo jojeji zomla yo be amejoje eyata afina tem akere mojoje yanti sikenye moke ya feto Yesu nto tana efa dukola ejebena enunya la swasio esijeje la swasio gomese la swasio pe adam dede ke cho maubo ala su asio ela be esike mawo mi va agbenigba ya jifua amekero fo suba to de bubu eye efuto agada mekero fo agbezame eyo chaka ba enunya mega no sio esijeje mega no sio enugo mese mega no sio bona to sema fo nyagoma alesike jero eye ta fufulu odo fufu bana megere ogbe de kiga me kodo hello fundenu le gbogbo be yo le mouse subo yenye ye gome ye mau fofo ame siam ke vo mau to nunya ke choji fo ne mena eyo na ba me ma tro le pejime eyo chofa gbebli boto na afeto Yesu Kristo ba afeto Yesu Kristo to ne nya agbe fe plolala ke gama mena nunya sosio eye ala zo mojo jeji alléluia amen si on voit après ton maou ma voilà toi et moi jojeji da eye ta o yona mama o yona mia mama o be ame joje o alléluia ame joje o eya ame si o si nunya masu ela bene yeme nunya mama su asi o la metole ti metoge ha o ma o maga to ma chi abugo ga chi o ela bene nunya ma ye le Yesu ntome e yata mesia me ke
nye Christo to alors me siam skebe a wo ma fo to la e do la bia nunya mautoma ne wa toma cho wo doa ke ye wa wo e do le ma fo lolonu prefe dodonu ne wa jemaunu alebe wa tema helu bo kedeva ape na kokotola elabe eya fa didie nyebe amegbeto kata ne kpo dede one kpo hoho one kpo ntifafa one kpo yaira ple eye fe kesinonu ku kata le fe gbedodo la nu le Yesu Kristo fon kom eya tano viye ke le gbe sen egbe ya senga popo yamala nyabe ne nye enunyala ke ko afeto Yesu ke to nye de agbezomala ke ala tenye mausubola ke gomenyebe ala temu avomau esiei la Bible gonave mauvovola yenye enu katape nunya gomejeje alo emasi jeje maula yenye enu fe gomejeje amen ne le no la ke uha ala globe nyatepe yetozi amejoje ala be ala tomo jojoji nunya ke akoto mauboa ala fiabe moya yenye mojoji ya ala ba peto to globe yenye nko yenye mola nyatefela ble agbela e amesike poila magazo mobubu alekeji o ye kenye kekeli e magazo victime akpopere o le Yesu fon come ke novinho abel sikami le di yina ke amesitu amo fitifitio alo mogoglo di la ele vlo do edo avlo mawu novinho e ata jijo vlo do to mawu elle avait Bible à bleu bana ke amesio tu amo fitifitio di alo mogoglo di la do avlo mawu novinho mi mato globe amen de nyamaji uri le kala to vlo fu mawdo na to vlo mawla na zo le mo fiti di la ke ale vlo do to agbo ela be maw po nyenye nya gbele nye plo me taniye be ele so le mo fiti mo goglo ala padada ava chukaka nu sikete po me po ebe ye po ada sefo alakpada sefo didi kenye amegroha didi le mau megbe eye ogbebo ma ple jojo nyinya tawo ke ole enusi kemele tefola ye tafle ole hena wo fe vide popota yi no vinye oya megano ne mawo ela be mawu to dungbede agbenyenti edere agbewu edere mi afa agbewu tohe benane etro si etola o ngbe ke odore agbewu afi ela be jesimi oya afi ochomi ba demia dato fotome eye onyami afi o memile mi dato fotome edungbede agbewu ti no vinye egbonyara gbo tito he vo edibe na jesie to nunya kenya ye tofo nyenyeme alebena na tomu akpo esio katafo mo baba la gbezaume le Kristo Yesu fon come amen eye tabi agbo ke amesiwo tu amo fiti ojila alo mo goglo ojila o le vlo do mawuye na do vlo mawde ke ala tem de jiwa na do vlo to agbekele mawde atem de jiwa e ya ta no bi jijo mo fiti jisoso pe mo goglo jisoso ne na so mo kele jojeji be na ona gloria amajoji odume le Yesu Kristo fon come alléluia e ya oyo abe nuka enu manyala amesike le vle do maufe no amoso no fitifitiosi di sola si kebe do vle maula oyo amema be enu manyala alo enunya manosito ple bometila si doa vle maufe amenu veveya
mais gado vlo mon pas me veut ame si susuna be Christo kujojuru ame si okata le mo fitifidi yitum abe amegbeto ke onye ne la wonto le gbogblon se kabe Christo Yesu mauke maula mo wo enyi o vo me de kuku na ono vinye me gado vlo mon pas me veut mon pas me veut ali o ebe mi kpo gomele me vonya le mo fitifidi to le la pada se fodim la matemu akede jojo nyepo mwaji kakola ba yo be amajoji o eya ta le viere na o be na tro da pe ton ti egbe eye na pokoko egbe la be ya gbo de kako kokole na nyekle o tu ma vo ide ma vo me eya ta no vinye me gachi megbele yo sianti o tro egbe de ka ne apoto ne na nunya o ple nu go maseso ple down de o alebe ne ko epenya ya ke agbe ato wa agbe de yeye bubu owo me alebe atemso atemponu atemso mo jojiaji e makaso mo gugluji alo mo fitifiti jiba na no vle do ma fa ma no ve o ma o me diba na do vle pa ma no ve o amanu ve ke mo choba ne nyeklo la eche ba bena o cho veni anu be mi akpo agbe to e me alléluia et ya ta le vivre ne nyeklo be mi atro de apeto amu le yepe to e pedunya si ke hiana nyeklo be na bia esiai lame de Yesu Christo kon come amen praise the Lord yeta mi ado penya ajibe amen midola do unka unku jibana midola do unku ejibana apostle Paulo denuncia o gomena Galat otole alesi ojebe wa subo mawi ede gomena le alesi mawu alléluia chua afiana me to kwasema de deku laji apostle fia Galata to na ide Galata to fagbale etame ve kukui wia ademela ala ponuma praise the Lord ke esi mienye bena nuya minye nunya ina la bo nyala nuya ne nunya siula ala tenya nuya ala tonye boboide yenye be le Galata to fagbale ta ve kukui ya del bo mena ke esi mienye bena o ma chua afia na ame cho eselape do o mo o amen ke bom to Yesu Kristo ji khose me de ko untila eyata miaoha mi ko Yesu Kristo ji se bene wacho afia nami to Kristo ji khose me eye menye cho eselape do me o ella bena o ma cho afiana untila de ke to eselape do me o e to pe ni lele Roma to hawa gbale menenema Roma to fa gbale etat bukui blave mi ayi fifilai praise the Lord no kae biba dibe abona mi le fi no vie maule baglona obede esike enunya hia no be na khonunya ne na tom seye pe nya gome eye ta esike wa to nya yila obe ke esimie ebe na o ma tu afia ne antila de keto esela pe do o ke moto Kristo Yesu de kaji kwase de deko eye ta mi o ha enunya ne sumia sibena alléluia miako Kristo dise bono la tua fiena mi to e pe ji kwase la me de deko bena amejojo susu na nye gomo kokona miawo ha egbeya choy de mafo me hallelujah praise the Lord eyata Roma to fa gbale tame etoku ki bla fo gbena ela bena to sefe to sela pe do me la o macho afiana
ŋutila ɖeke le eƒe ŋkume o elabena ese la nuvɔ ƒe si dzedze eme si dzedze tso. Alléluia. Laissez-moi. Romatɔ ƒe agbalẽ tame tɔ kpukui bla eve le gbɔgbɔ ne me la ɖe. Elabena to ese ƒe dɔwɔwɔ me la, womatso afia na ŋutila ɖeke o. Ŋutila nenye ame nenye. Ne be edɔwɔwɔ to sia ƒe dɔwɔwɔ me la, womele fia tso ge na wòkpɔ gbe ɖe o. Vɔ ne be axɔ Kristo dzi se le dɔ ke Kristo wɔ ne nye kpɔ dzi se ɖeɖe ko la, xɔ se ɖe dɔ si ke Mawu wɔ na nye kpli o amegbetɔ ɖe kpekpe be me sia me ke la xɔ ya ma dzi se to xɔ se vava me to dzimetɔtrɔ me le si ke enunya sɔ asi o be atɔ se yawo gɔme la o nɔvinye Mawu atso afia no le Kristo dzi xɔse me ɖeɖe ko ye menye to ese la ƒe dɔwɔwɔ me ye o elabena ese la nuvɔ ƒe si dzedze eme si dzedze tso ese ke wona enuvɔ ƒe si dzedze ta wonɛ ɖo be miadze si miaƒe amenyenye miaƒe état en tant que une personne, en tant que un humain, avec ame, il y a des ame kafu me vie menyo, et y a ame si que me nyade, et nous y a la si baba jesi ame ke woma, et non me si que me lele, et y a me maton ma fon faut que ma wa, et je veux mis à nos biens et si on katan ici aïe, et si on vient de bien ici aïe, elle est vivée. Alléluia. Yeta gobe mido la do nku eji bena apostole Paulo de nu si ogome na galete to ha ale si mauchua afia na ame to khoseme de ku laji na be maule chua afia na igagbe a na be to khosede de makoyi mila gado nku eji bena miehlele lododo fe agbaleta wene buku ya me fema bena ame si voit aƒetɔ Mawu vava la toa mɔ dzɔdzɔdzi ke ame si toa mɔ fitifitiwo dzi alo mɔ goglo dzi la ele vlo do aƒetɔ la. Alléluia. Ele vlo do aƒetɔ la. Ta novi nye megado vlo megatrɔ dzime va trɔ va mɔ dzɔdzɔa dzi. Mɔ dzɔdzɔa dzi nye Kristo ƒe mɔ ke wòta na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Eya ta mia dzi le akpa vegoa ne miatemu ayi ase no gɔme nyuie ɖe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mawu nenɔ mia yram nenema elabe etsɔ nyanyla mi na eƒe dukɔ lo le Yesu ƒe ŋkɔ me ke biakɔ be miayi ɖe akpa vegoa dzi sa ɖe ya. Amen.